Ćao ljudi, evo nas u Minecraft Pocket Edition epizoda 6. Sad smo izašli iz rudnika ponovno. Idemo sada nazad. Imamo kamen, ako hoćemo možemo zasnije završiti onu kuću. Sad bi bar trebalo biti dosta. Ali sumnjam da hoće, jer nije nikad dosta. Koliko ja go mislio da je. Okej. Ovo ćemo gore s kamenom završiti. Nema veze. Okej. Dobro, ostalo nam je tu. Ja mislim da ćemo imati za... Samo ovdje mi je onaj... Aha, imam malo crafting table, dobro. Imam za kamin, dobro. Okej, samo moram izbaciti ovu kutiju. U redu. Sad ćemo staviti ovaj kamin ovdje. Nek on stoji tu. Što da se peče? To može. I to ćemo staviti dolje. Se to meso ispeče, mi ćemo otići vani. Zapravo stavit ćemo ovdje jednu svijeću. Tu i tu će biti dosta. Okej. Dobro, to smo uzeli, ide. Sad ćemo napraviti malo stakla. To bi bilo dobro. Ok, samo da pokupimo ovo. Ok, si da nam možemo, dobro. Ok, ide. Bacimo to sve. Dobro, ne ovo vrati. To... Ne, znak isto vrati. Stavit ću jedan znak. To ne treba uopće. I to je gotovo, ajde. Dobro, stavili smo nešto u kutiju. Uzmemo stakla. U redu. Ajde da vidimo. Možda mogu još jedan kamin uzeti, šta misli? Ne mogu. Fali im jedan kamin. Napravo gotovo je već tako. Ok. Knjiga. Sad ćemo ovdje napraviti prozor. Ne znam, nisam siguran da ga pravim, pošto će mi malo glupo izgledati, a nema vezi. Još što me žicira ova sjekira, majko. Stavit ćemo samo jednu ovdje. Dobro. Ajde, dva. Ok, to. Dobro. Stavit ćemo ovdje znak još i to bilo to. Edo. Evo, tu ćemo ga. Ok, ajde di je onaj znak sad, evo ga.
Maj. Dobro, to će biti time. Ok, ide. Šta još da uradimo? Ti ćemo ovdje. Čudi kako nema zombija nikako po noći. Možda ništa da gori i stavit ćemo to da se peče. Ćemo završiti ovu epizodu. Ok, ajde, iron nek se ispeče tu. Stavit ćemo ovo sve. Ok. Sad ćemo da ići do crafting table-a. Ok. Bacit ćemo ovo sve skoro. Eto, tu ćemo završiti epizodu, ljudi moji. Dobro smo mi to napravili. Imamo svega i svačega i to je bilo to. Ćao.